Dobar dan svima. Današnja priča je priča o empatiji. Potrudit ću se u jednoj kraćoj formi da vam dam neke osnovne informacije i uvide u to šta empatija jeste, kako se dele ljudi srazmerno potencijalu za empatijom. Ajmo za početak da kažemo šta je empatija. Empatija je kapacitet osobe da se poveže sa iskustvom drugog ljudskog bića na svakom nivou. Da oseti, da razume, da obuhvati i da to deli. Dakle, empatija predstavlja potencijal u svakom čoveku. Empatija je jedan široki koncept, iako vrlo jasan. A zašto je širok? Zato što može da se deli u kategorije. Kada govorimo o kategorijama, naravno mi govorimo o kapacitetu čoveka da osjeća, saoseća i da se poveže sa iskustvom druge osobe. I to je ono što u osnovi empatija jeste. Kada razmišljamo o empatiji, treba da razmišljamo o jednom kapacitetu ili potencijalu. U kom smeru će se empatija razvijati u mnogome zavisi ne samo od strukture ličnosti osobe, nego i ambijenta u kome se osoba razvija. Ovdje sam vam ispisala nekoliko vrsta empatija. A to je sve u funkciji toga da bolje razumemo nešto što osoba nudi kao empatiju, ali i da možete negde da razumete zašto neki ljudi mogu više da pokažu empatije, neki ljudi malo manje. Upravo zbog tog potencijala koji se kreće od do, mi ga zovemo empatski spektar u psihologiji, postoje razlike među ljudima. Kognitivna empatija predstavlja kapacitet u osobi, to je ona vrsta empatije koja je bazirana na intelektualnom. To su oni ljudi koji mogu da razumeju, koji razumeju mesto na kome se nalazite u datom trenutku i zašto osjećate to što osjećate. Ali oni to nužno ne osjećaju. Obično ljudi kod kojih preovladava kognitivna empatija su ljudi koji traže neku vrstu logičkog razumevanja zašto se vi osjećate tako kako se osjećate. I vrlo često kada tog nekog logičnog razumevanja nema do kraja, a mi znamo da je ljudsko biće jedan živi koncept, iracionalan, vrlo često za mnoge psihološke fenomene nema logičnog objašnjenja, za naše emocije nema uvek logičnog objašnjenja. Tako da ovi ljudi za koje kažemo da pripadaju kategoriji ljudi kod kojih je dominantna kognitivna empatija, vrlo često vidjet ćete u nelogičnosti nečega što osjećate nećete dobiti razumevanje. Moram da vam priznam da je kognitivna empatija vrlo često prisutna kod makijavelističkih struktura. Kod onih struktura koje zovemo manipulatori. Zašto? Pa zato što oni će pokazati razumevanje, ali to razumevanje neće imati emocionalnu podlogu. Ali će vam reći da, potpuno je jasno, potpuno je razumljivo da se tako osjećaš i da osjećaš sada to i to. Ali negde na tom kognitivnom će sve i ostati. Ono što manipulatori vrlo vešto koriste, jer su negde, da kažem, distancirani od istinske emocije, jeste što je ova kognitivna empatija uvek u funkciji manipulacije. Otišla sam sada malo u ekstrem, ali molim vas, ovo nije tipično samo za ljude koje zovemo manipulatorima, ali je tu predominantna. Kod njih je predominantna. To je kognitivna empatija. Postoje situacije, postoje ljudi kod kojih je također predominantna kognitivna empatija, ali to su oni ljudi, također ljudi koji su možda u svom narativu životnom imali jako puno traumatskih iskustava. I negde da bi sačuvali sebe od preplavljujućih emocija i bola, ne samo svog bola, ali i bola drugih ljudi, oni se zatvore, što bi mi rekli, uđu u neku vrstu friza i onda ostaje samo ta kognitivna empatija,
ali ona je tada u funkciji samoprotekcije ili samozaštite i zaštite od bola. Vrlo su jasne te razlike kada i u kom trenutku je ta kognitivna empatija predominantna. Kod manipulatora samo ona postoji, a kod drugih ljudi ona nekada hoće da uzme, da bude dominantna, ali u funkciji samozaštite. Ok. Idemo na afektivnu ili emocionalnu empatiju. Ovo je empatija koja je ipak vrsta empatije koja je velikoj većini ljudi poznata. Zašto je poznata? Zato što ovo je kapacitet osobe da se ne samo logički i kroz kognitivno poveže sa drugom, da osjeća ono što da razume ono što druga osoba osjeća, već i da to proživi i da prepozna to osjećanje u kome se osoba nalazi. Vidite, kod hipersenzitivnih osoba, znači ovo je empatija koja je tipična za veliku većinu ljudi. Međutim, kod hipersenzitivnih osoba ova afektivna ili emocionalna empatija je naglašenija. Šta to znači? To znači da ljudi koji su hipersenzitivni direktno uđu ne samo u razumevanje, nego u osjećanje onoga što druga osoba osjeća. I zato nisam ovde napisala, ali ću sada dopisati nešto, ne kao posebnu kategoriju, nego još kao jedan element emocionalne empatije, to je somatska empatija. Zašto somatska? Zato što vrlo često ona je nevoljna, ta empatija je nevoljna. Involuntary, to je nevoljna, znači nije svesna do kraja. Ljudi automatski uđu u osjećanja i emociju onoga sa kime su. Zato je zovemo još i somatska empatija. Vrlo često ta somatska empatija izgleda tako što će možda osoba da bude smirena, ali kada vi uđete u neku emocionalnu reakciju, vidite da odjednom oni pocrvene, počnu pliće da dišu. To nije zato što su uznemireni, to nije zato što ih osjećaju nelagodu, nego zato što su automatski ušli u povezivanje, zapravo u ono što zovemo afektivna ili emocionalna empatija. Kod ljudi koji se nalaze visoko na tom empatskom spektru, to su obično visokosenzitivni ljudi, ova afektivna ili emocionalna empatija ume da pređe u nešto što ću ja povezati ovde. Nadam se da se vidi, da vidite. Ovde je nešto što se zove sapatnja. O tome ću pričati nešto kasnije, sada vam samo povezujem. Postoji jedna vrsta empatije, ja sam dala sebi slobodu da vam o tome nešto kažem. Ja sam je nazvala intuitivna empatija. Kao i svaki potencijal u čoveku, tako i kapacitet da osjećamo šta drugi osjeća, da razumemo, ne samo da razumemo, nego da zaista duboko osetimo, nekada se razvije do te mere da ona skoro pa postane nešto što zovemo intuitivna empatija. A šta je intuitivna empatija? Intuitivna empatija je vrlo često razvijena kod psihoterapeuta i kod ljudi koji rade sa ljudima. Zašto? Zato što pre nego što možda onaj preko puta vas i može da osvesti šta se sve nalazi u tom njegovom emocionalnom sadržaju, ljudi koji su uz njih nekako mogu to da anticipiraju, da predvide i time da nekako im u startu olakšaju mnogo toga i da nekako mnogo više i vide nego sama osoba koja se nalazi u određenoj situaciji. Intuitivna empatija je moj slobodan izraz za nešto što kod psihoterapeuti poznaju kao kontratransfer. I po meni za intuitivnu empatiju potrebno je biti otvoren prema ljudima, potrebno je biti ranjiv, otvoren za iskustva i mnogi ljudi koji nisu terapeuti vrlo često nose taj potencijal u sebi. Ja sam je nazvala intuitivna empatija.
Sljedeća empatija o kojoj sam želela nešto da vam kažem, ja sam je nazvala duhovna empatija. Sad, nije moje da pričam o duhovnosti na ovaj način, ali duhovnost odvajam od religije i zato sam također dala sebi slobodu da vam nešto više kažem o tome. Ono što bismo smestili u duhovnu empatiju ili ono što zovemo duhovna empatija, ja sam bar nazvala duhovna empatija, to je jedno mesto na koje čovjek dođe kroz vreme, radeći na sebi, usvajajući svoje životno iskustva, razvijajući svoj kapacitet i potencijal za empatiju. Ta duhovna empatija je jedno mesto na kome nema osuđivanja drugih ljudi, nema osuđivanja tuđih iskustava, nema osuđivanja niti traženja logike u onome što druga osoba osjeća. To je jedno mesto transcendencije svega što je sputavajuće i ograničavajuće. Duhovna empatija je po meni mesto ljubavi za svako ljudsko biće i želja da i ono što vam nije prihvatljivo u vašem sistemu vrednosti, u nekom vašem moralnom kompasu i u svemu što čini vaše vrednosti i integritet, da razumete. I da želite da razumete drugo ljudsko biće i mesto sa kog to drugo ljudsko biće dolazi sa svim tim svojim emocijama. Dakle, duhovna empatija ne sudi. Ona pokušava da razume, da osjeti, da zagrli, da obuhvati i kroz jedan lep osjećaj ponudi nešto mnogo više. To nešto mnogo više je možda tema za jedan posebni online zagrljaj, jer obuhvata i duhovno, i psihološko, i filozofsko, ali pre svega ljudsko. Evo, to bi bila duhovna empatija. Htjela sam da vam kažem, također malo gazim u jedan drugačiji koncept sada. Ja sam vam pričala o afektivnoj i emocionalnoj empatiji u kojoj se velika količina ljudi i većina ljudi nalazi i kreće. Ali sam vam isto tako spomenula još jedan element, to je somatska empatija i kako ona izgleda. Ali ono što mi je važno da znate je da postoji velika razlika između saosećanja. U engleskom jeziku to je compassion, saosećanje. Saosećanje. U emocionalnoj empatiji mi možemo da razumemo i da osjetimo i da se povežemo sa emocijama drugog ljudskog bića, ali da ne znamo šta sa tim da uradimo, da nekako ne umemo sa tim. Mi možemo to da osjetimo, ali da to ne bude produktivno. Kad kažem produktivno, na šta mislim? Evo, pa mislim upravo na ovo što sam vam ovdje napisala, a to je razlika između saosećanja i sapatnje. I kada govorimo o empatiji, mi bi također mogli u dva koncepta da je podelimo. Jedan je saosećanje, a jedan je sapatnja. I ovo su koncepti koji se često pojavljuju u našim religioznim tradicijama, neovisno od koje je, da li je pravoslavna, katolička, potpuno je nebitno. Bitno je da mi razumemo da je saosećanje podrazumeva ne samo povezanost i razumevanje i osjećanje ono što drugi osjeća, nego i želju da doprinesemo tom osjećaju na način koji će podržati tu osobu ili olakšati joj mesto na koje dolazi. Dakle, saosećanje nosi u sebi potencijal neke aktivnosti. Dok sapatnja to u sebi ne nosi. Sapatnja bi izgledala ovako. Zamislite prijateljicu koja je došla iz našla se u vrlo teškoj situaciji, preplavljena je tugom, preplavljena je neprijatnim emocijama i vi dođete i kažete, jao, znam kako ti je, mora da ti je jako teško, sigurna sam da ti je jako teško. I sedite tako misleći kako ne treba ništa da uradite i kako je to i ulazite u još veću i postajete i vi smušeni i tako i sad sedite. Dakle,
Empatija koja ne nosi u sebi saosećanje kroz akciju postaje sapatnja. Ona ne vodi ničemu dobrom. Ona produbljava negativno iskustvo. Naravno, najgora moguća rečenica je znam kako ti je. Empatija već u sebi nosi to razumevanje znam kako ti je. Ali saosećanje, to znam kako ti je, ne doprinosi transformaciji onoga što osoba osjeća. Saosećanje ima potpuno drugačiji potencijal. U saosećanju komunikacija bi izgledala šta mogu da uradim za tebe, znam kako ti je, ali šta mogu da uradim za tebe sada da bih te podržala u ovome što osjećaš, šta mogu da uradim za tebe sada da lakše prođeš kroz ovo što prolaziš ili šta mogu da, ili kako mogu ja da doprinesem da ti makar malo olakšam bivstvovanje u ovoj emociji koja će možda da traje, ali će i da prođe. Dakle, jako mi je važno da znate da nije svaka empatija produktivna, to smo videli i ovde, da je to jedan potencijal lep u čoveku, da kao ljudska bića zaista nosimo puno potencijala i nadam se da je ova podela i ova mala priča o empatiji pomogla da negde razumete zašto postoje razlike među nama i šta je sve potrebno da čovek prođe da bi razvijao svoju empatiju. Empatija je u bliskoj vezi i sa granicama, sa pričom o granicama i razumevanje gde prestajem ja, počinje neko drugi, je jako važan deo priče o empatiji. Vidite, kod afektivne i emocionalne empatije, ta priča bi mogla dalje da se nastavi vezano za priču o emocionalnoj regulaciji, samoregulaciji i zato je ona u direktnoj vezi sa emocionalnom inteligencijom. Empatija je deo nečeg mnogo većeg, jednog koncepta emocionalne inteligencije koje naravno u sebi sadrži mnogo toga, a između ostalog i to na koji način regulišemo i da li umemo da regulišemo svoje emocije kada ulazimo u afektivnu ili emocionalnu empatiju. Toliko za ovaj put. Ako imate neka pitanja, pišite. Rado ću pričati još o mnogim temama. Ako vas zanima više o empatiji, pišite. Biće uskoro i seminar na temu empatija, emocionalna inteligencija i granice. Doviđenja.